P, this is S. Bueno, tome. And because we had geography in the morning, we are writing the 200. Sanfino, Zey, ni msanfu ino. Mokoba amine. Eshi namba kwa bita campus. Hey, kwa kuna experience yo no kusose. Ate era aberenimba wa mokoba ye ali index number 29 index number. So in the case at any stage in which you are, education is the best. When you don't have papers, you have possibilities in doing so. Mukiraino omusaadde wange okuyirayo ku ssomero kubanga aba ku grade ya gaigulu kubola okuba nga ize ku ssomero yafuna emisomo yeje gitegerekera gisinga ku abandi yaba ku n'ekitongole kyagwamu kinasobola otuwako obuyambi ng'emboneka y'obwoire mu ye tulimu mboneka tiyeyagaza tiya mulembe twenda okubaako obulungi endya neeyo enwa neeyo ensula neeyo omusaadde wange abaako n'ekitongole kyalimu nga kirituwako obuyambi n'obusobozi bwona n'ekitongole nga alina omulimu gwali kukola ogusobola otubeesaawo sobola okubaako obulungi twena niyo ensomooze bwani mugumu era ndakigumira era ndi n'isuubi. Tutyamiza abaana 89. Mulimu n'omwana ali unique kubanga musaada mukulu ayiraga n'akola ebigezo nimufungiza Eliasa era alikola arts yayidagano ng'ali kunkoba ati alikwenda okutaayo ebirowoozo okola HS ng'amaze okola S4 era yagibita bulungi ng'alina ekiruubirirwa ekyokuba nti afuna certificate eya S6 ate yeeyongereyo ajja akole degree mu masomo g'anaabanga bamugere ku university. Mumalirivu ino kubanga abaire akola bulungi ino aye ate n'ekisinga okuba ekikulu abaana boona babaire bamwenda nga boona kwegamba abaga kyetweta inspiration abaga okwenda okusoma ate yabakumaakuma ate ya leading discussions kale mwana mulungi ino era tusuubira nti addakola bulungi ate nga wampisa ate ku uniform yaba ku isomero nga mutebenkevu ate nga muwulize. Ensonga lwaki nayira mu kusoma kuno ndi ku n'omukisa ogwambita nali nfuni abantu b'omulimu era ng'omulimu ogwo nga nsasula akasente ke kagera ku abakulu bwe bayida okulambuula nga waliwo mukama wange yagumpangire basiima enkola y'emirimu aye ge baba bagolola bakati taku wano akapapula ka keina aye nga mwina natuuka mutalina registration n'abakenkazira nayogerawo nabagumyagumya ng'omusaada nakandi kambire yonkanoni aye tiyayirayo n'okusalawo nayira y'okusoma then gono 2024 ndi owundi ku bakandidate abali kubuuzibwa ebigezo bya UNEP. Omulimu gwali gwa mu ofiisi gugemagana na biwandiiko nga byandika bulungi cash books ezo cash receipts ebintu ebiri kamaala ebigemagana mu nankani eyo
mu isomero ndi kunoonya zeena okufuna omukisa ogw'okufuna obwegerese nga niyo nebwe bwidi nga nfuna certificate era naabake nsaba omutonzi nti nsaba ikirize singa nfuna passes mu bigezo byonna bya senior 6 bye ndikola mwiga nga parents omwaka guno 2024 nsaba Mungu ayikirize nfuuke omusomesa ow'olusoga mu masomero ga secondary okusoma ku nti Mungu wabaka asasire n'enfuna omulimu either mu government oba mu NGOs nsobola okuboneka nti mba nosaawo family yange ate era ti kyonka niba muzeeyi Katonda akabaleseewo muzeeyi yafuna pressure ya developing stroke era oluvannyuma yaboneka nti yanafuga era ali mu kifo kirala ali awo yafuuka mulema yensabira bwetaavu bwakagaali nkuba omulanga nti gabake galiwo omuzira kisa gaba galiwo ekitongole oba lusi gavumenti esobwire okwiruukirira embeera eno musaadha mukulu ali awo omuzito tusaba obuyambi bwakagaali n'ebyetaagisa ebindi mu bulamu bwe nga bw'oyidhi nti akasente n'akasobola okufunika mu sukaali okulya n'okunywa galani ba maama bano okubalabirira mu kisa kyabwe nti bali kujja nga bagenya. Olupapula lunakoze olwaido nolwasookereire mu bigezo eby'ekibiina kya siniya y'omukaaga. Olupapula mu kutwalira awalala lwambeereire lulungi newankubadde lwabaire mukuku lukalumumuuku aye era ndina eisuubi nti ndakubita singa n'amasomo agandi aganayiririra ganabake tigantambulire bubi. Nina eisuubi eryokubita nsobola okweyongerayo. Kati omuntu akoze mega akola atya nga imumu akola kukola kala mutwe. Your hobby is here. Yeah. Serious anoni yaka. Those are going to yeah, okay. Don't change the order of those cards. This is S. Well, and because they had geography in the morning, they are ready to one. This is S. Well, and because they had geography in the morning, they are ready to one. S101 is the second person. It is subsidiary 101. It is, and this is done everywhere. Please, what we are supposed to write is on the blackboard. It is kuba bifaananyi bakutuukako ng'oli awo kiri Bueno, negro rico.